саволи дигаре ки омадааст, бобоҷон гуфтанд барои занҳое ки шавҳарҳошон зани дуюм мегиранд сухане гӯед, то дилҳомон каме ҳам бошад ором гирад. хоҳари мо касе бошад суоле кардааст ки шавҳарҳомон зани дуюм мегиранд. хелас вақте инҳо зани дуюм мегиранд, мо бисёр нороҳат мешем, бисёр ғамдор мешем. яъне дигар гӯем аку ҳисобе ки ҳамон маззаи зиндагию лаззати зиндагӣ дигар боқӣ намемонад. шумо ягон сухане гӯем ки то дилҳои мо ором гирад. яъне гӯё ки гӯем бар сари ин хоҳарои мо хеле ки баъзе одамо мусибат ба саршон меоянд, баъд аз мо хоҳиш мекунанд ки ягон суҳбате кунем ки то ки ҳамон дарде ки мо дорем, ҳамон мақсад фироқе ки ҷудоие ки мо аз дар мусибат пайдо шудааст каме ором гирем. ин хоҳарҳо ҳам аз мо ҳамира суол карданд. вале ман чӣ гуфтаниям? хоҳарои азиз, агар ман барои шумо аз тамоми оятҳои қуръон, аз тамоми ҳадисҳои пайғамбари нозанинмон, аз тамоми қиссаҳое ки аз ибтидо то имрӯз буд, агар ҳамашам ки барои шумо гӯюм, ман гумонам ҳамин аст ки ин кор коре нест ки дар шумо оромиш пайдо шавад. дар шумо оромиш пайдо шавад. зеро ки вақте сафаре ки ҳазрати оишаи модармон вақте пайғамбармон куҷое ки сафар мекард, мега қуръа андозӣ мекард, яъне дар байни хонумош буданд. мега дар як сафар ҳамроҳи ҳафса ҳамсафар шуданд. баъдан мега вақте дар як ҷо каҷҷова меган болои шутурда хонаҳое месохтанд ки яъне бароҳат ду одам даромада дар унҷа истода метонад. мега ҳазрати ҳафса ҳикоя мекунад ки ман нигоҳ мекунам пайғамбар берун мебарояд, каме мақсад машғулиятҳое ки дорад анҷом метиҳад, омада рост боз ҳамон хонаи оишада медарояд. як бор ду бор, баъдан боре дидам ки пайғамбар аз ҳамон хонае ки болои шутур месозанд аз ӯ берун шуд. ман давида мега пеши ҳазрати оиша омам. оишаи модармон дар умр аз ҳафса хурдтарак буд. мега омадам гуфтам намешавад ки ҷойҳомона иваз кунем, ту ҷои ман рав, ман ҷои ту. мега ҳазрати оишаи модармон қабул карданд. вақте оиша мега ман омадам дар ҷои ҳазрати ҳафса истодам ва ҳафса дар ҷои ман, пайғамбар мега бозгашташ омаду ҳамон ҷое ки оиша буд даромад. даромад ки ҳафсара дид. оиша меган ман аз дур нигаҳ дорам. нигоҳ кардам, муҳлатҳои дароз бо ҳафса дар он дохил нишаст. бисёр нороҳат шидам. шумо бинед хоҳарои азиз ки ҳазрати оиша чӣ қадар одами мисол бо имон буданд. инҳо хонуми пайғамбар буданд. инҳо дар канори пайғамбари нозанин буданд. вале аку ин ҳолат баръакс мисол як чизе ҳаст ки яъне инҳо маъсум набуданд. яъне инсонҳое набуданд ки тамоман гуноҳ накунанд ё тамоман аз инҳо ягон хатову иштибоҳу камбуд мақсад анҷом наёбад, балки инҳо ҳам камбудиҳо доштанд, инҳо ҳам лағжишҳо доштанд. баъдан мега бисёр нороҳат шидам, то чанде дар дохилу мега ҳамин гармӣ зиёд шидан гирифт ва мега поён фаромадам. мега дар гармои рӯз буд, биёбон, як намуди хор мега дар ҳамон дохили ҳамон заминҳои биёбон буд ба номи изхир, ки онҳо ҳамтари хорҳои тӯпи калонанд. бисёри вақт мегад ҳамин баъзе аз ҳамин ҳашворотҳо аз он ҷумла ҳамин мора мегад дохили ҳамонҳо да медаромад, то ки аз шӯълаи офтоб наҷот биёбад. вақте ки офтоба тезиш мегузашт, баъд ин ҳашаротҳо аз зери ин хорҳо берун мешуданд.
میگن من راضی شدم که پاهام و مقصد در زیر همون ازخیر، در زیر همون خار گذارم تا بگذار مارم که باشد همون پای مرا گزدو، لیکن من طرف حفصه و طرف رسول الله نگاه نکنم. شما بینین وقتی این حالتی که از مادر ما عایشه، یعنی از زن این چیز وقتی رخ میتید، یا اینکه اگر سوره تحریم نگاه کنیم در قرآن از آیت یکمش وقتی پیامبر را ببینین برای چی بر خودش خوردن عسل حرام گردانید. در همین بینم بسیار از در باب نزول این آیت بسیار تفسیرهای هر زیله است. یکی میگه از خانه زینب دختر جحش که یکی از خانمهای پیامبرمون بود، پیامبر دائم عسل میخورد و میآمد. حضرت عایشه مادرمون قطعی حفصه هر دو مصلحت کردند که پیش تو هم که آمد بگو چه خیلی که از تنه تو یک بوی بد میاد، پیش منم که آمد منم همچنان میگم. پیامبر در یک حالت انداختن که حتی دیگه همون عسل که حلال کرده خدا بود حتی به خودش حرام خواندش که خدای مهربان پیامبر حتی بگیم که یعنی به یک طریق عتاب او که چرا آن چیزی را که خدا به تو حلال کرده است تو حرام میگردانی. در اینجا سبب های نزول های دیگر هم هست که گویا در خانه حفصه با ماریه قبطیه که یکی از گویم همون خدمتگارهای پیامبرمان بود که مادر ابراهیم بود، این وقتی که هم خوابه می شود حفصه که وقتی میگوید که مقصد این کار را باید در خانه من نمی کردی، اونجا حضرت حتی که مقصد نزدیک شدن به ماریه برای خودش حرام میگرداند و الله مهربان میگه برای چی تو آن چیز را که حلال بود حرام گردانیدی. زین لحاظ یعنی بعضی حالتهای هست خواهرای عزیز که در حیات زنهای پیامبر، در حالت گویم زنهای اصحاب پیامبر گذشتگی هستند، یعنی تاب آوردن و طاقت کردن حقیقتا برای زنها خیلی و خیلی مشکل است. برای همین اکنون من برای شما مسئله را بیارم که دل شما آرام گیرد، یا اینکه مقصد که انا دیگر در ذهن تو همین فکر و همین کاروبار زن دویم شوهرت مقصد از ذهن دور رود. من گمان میکنم که این چیز امکان ناپذیر است، امکان ناپذیر است. حتی امروز یک برادر من همین روز سوال دادن که من میخوام زن دویم طلاق کنم. من برای چی؟ گو من چند داملا را پرسیدم برای من اجازت دادن. من خواهد میلش کسی که برای تو اجازت میتهد، لیکن من تا امروز کسی را اجازت ندادم که نابسته و زن اول دارد زن دویم دارد. من اکنون نتانستم امروز کسی را گویم که زنها تونه طلاق کنید، زیرا که این بدترین حلال است، زیرا در این غضب خدا هست. میگد زیرا سببش همین است که زن دویم میگد که تا زمانی که تو زن یکمت هست من خود خوشبخت احساس نمیکنم، خود خوشبخت نمیشمارم. ببین برای همین یعنی این مسئله ها در بین مردهایی که دو زن و یک زن دارند یا سه زن دارند، البته این مسئله های یک دیگر نافهمی در بینشون هست. زین نیاز خواهرای عزیز، البته این برای آنی که شما قلبهاتون آرام گیرد شما باید زنهای خواننده باشید. شما خداتون اگر میخواندین، شما خداتون اگر از آیت قرآن از حدیث های پیامبر آگاهی میداشتین، خب در اینجا آرامش شما از اینجا پیدا میکردین، از اینجا پیدا میکردین. زیرا اگر من حاضر برای شما چیزی هم که گویم میگوی خیلی اینم مرده، این طرفداری همون مردها را میکنن، با شاید که این خیلی بهاگذاری هم شما کنین. برای همین من پیشتر هم میگفتم
که مردهایی که مثال میخواهند زنی دویم یا سیوم گیرند، برای زنی دویم و سیوم گرفتن باید که همه آمادگی ها را داشته باشند، همه فکرها را باید کنند. بعد مقصد اونها دست به این کار بزنند، زیرا که این بعد مشکلات ها و بعد سختی ها و هرچی پیدا شدن میگیرد. خواهرای عزیز، خداوند صبرتون تیاد و علای مهربان مردهایی هم که به این کار دست میزنند هیچگاه مقصد در برابر آنه که به زن دویم احترام میگذارد یا میل میکند یا محبت میکند، همون میل و محبت از زنهای اولشون هم کم نکنند. خدای مهربان توفیق